Ji bernameya nîvendê dembaş temaşevanên hêja bi mijareke din em li pêşberî wene di vê bername xwe de jî em ê balê bibin ser têkoşîna ji bo statuya zimanê Kurdî. Ev têkoşîn ji bo çi girîng e? Ew ê bandorek çawa li ser geşedanên li ser zimanê Kurdî bike? Di heman demê de jî ji bo çi girîng zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê, zimanê fermû di heman demê de jî bibe zimanê bazarê. Niha di çarçoveya pêvajoya ji civaka demokratîk de jî statuya zimanê Kurdî niha di ça astêdeyê wê ji bo ku ev statû pêk were çi têkoşîn û daxwastê kirin û çi peyam tê dayin em li ser vê yekê jî bilsekirin. Mêvana me a vê bernameyê jî Hevseroka Enstitûya Kurdî ya Amedê Nesrîn Şanlî ye. Nesrîn tu bi xêr hatin. Nesrîn ez dixwazim destpêkê de em hinekî li ser wateya wê têkoşîna ji bo statuya zimanê Kurdî bisekirin. Ev têkoşîn li gor te ji bo çi girîng e? Wekî Hevseroka Enstitûya Kurdî ya Amedê tu li ser vê mijarê çi difikire û em bêjin ev têkoşîna ji bo statuya zimanê Kurdî ew ê bandoreke çawa li ser geşedanên heyî yên ser ji bo zimanê Kurdî xwebatên wê bike. Ez pêşî bêjim silav û hürmet ji hemû temaşevanan re. Yani dema em binêrin rastî têkoşîna ziman pirhêlî ye, fereh e. Yani ne tenê em bêjin hêla destxistina statûyê xebatê divê lê da xebatekî yani em bêjin xebata ziman yani wekî em dizanin yani ji 1925 vir ve ew pêkutiya ku li ser ziman hat destpêkirin heta niha dom yani dirêjehiyekî domandî yani heya roja îro hatiye domandin yani tamam em bêjin sal bi sal yan zî dem bi dem kêmbûn çêbûye lê peranî têkoşîna ziman yani ez dikarim bêjin dem dem yani hatiye meşandin. Lê îro roj dema em dinêrin îro roja ku li hemû cîhanê hemû em bêjin hêla mafê gerdûnî wek ziman em dizanin yek ji mafê gerdûnî ye ê mirovahiyê ye dema em dinêrin li gelek cîhan mafê zimanê ku bin dest bûne an zimanê wan dibin pêkutiyê de bêye gihîştine mafya xwe ziman îro roj dema em dinêrin bi rastî wek gelê Kurd ew qas milyon însan bê statuya ziman mahin tiştekî yani kêmasiya ez pêşî vê bêjim hêlekî de kêmasiya me Kurdan e ji ber ku em me bi xwe piştî demekî vir ve me bi xwe dest dev ji zimanê xwe berda ji ber wê awayê dema em îro dinêrin ev xebata ku ji bo statuya zimanê Kurdî bi destxistina statuya zimanê Kurdî hatiye destpêkirin bi rastî ji bo gelê Kurd muhîm e lazim e ne tenê sazî ne tenê şexs lazim e hemû gelê Kurd tê de cî bigire divê xebatê de divê têkoşîn de cî bigire ji bo em bikaribin bi ser bikevin divê xebatê de. Yani wexta bi rastî jî em li têkoşîna ji bo zimanê Kurdî dinêrin ji dîrokê heta niha dewam kirî yani wisa dîrokeke em bêjin yani hem pir alî ye yani têkoşînek pir alî û dîrokeke kevnar e. Di vir de dixwazim balê bikişînim ser vê yekê niha em bêjin li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê tenê zimanê Kurdî wekî zimanekî bijart e yani heftê çend saeta wekî em bêjin ders tê dayîn lê belê yani ji bo vê ji gelek astengî tê derdikev ya mamoste tune ya dibêjin forum tune ji bo qeydê têrê dike gelo yani ji bo zimanekî bi milyonan ku însan dipeyive Kurd dipeyive tenê bi dersa bijarte têrê dike li gor te? Ya têrbûn lê bêne ev wek henek were kirin ji bo gelê Kurd bi rastî yani dema tu dinêrî ê ku bacê xwe didin ê ku diçin leşkeriyê ji wan re dikin gelê Kurd e yani çi tiştê ku gelê Tirk ji bo vê em bêjin dewletê dike gelê Kurd heman tişt dike tu tiştek kêmasî nake lê
جهمو ما في خای هری از بیشم ما في خای هری بنگهین سرکه به پارتی هیشتن دیگر که همو پیوری خود بجیتینه ای هموالتی همو پیوری خای هموالتی بجیتینه دیسازی جما في خای هری بنگهین آزمان به پارتی هیشتن لسر دزی وقت زمانه کی دم به وقت زمانه کی بیانی درس هل بجارتنی داین یعنی یا حنکرنا براستی يعني اف تاني امتكارم جبو درسي هالجارتي كردي جبو تركان لازمن انزي ام بيجن جبو عرب ان فارس بن جبو وان لازمن نجبو قالكو جبو ام بيجن زاروكي كرد لازم درس پروردهيا بج پشت بستانه بگره حياز عن انجهي ورداين ليترون تركيا نير براستيج ماموستي انجليزي وعربي جي كردي بيتر يعني بهترن درفتي وان بهترن ماموستي وان تين استهداف كرن يعني مثلا دما تدنيري او ماموستي كو بهيفيا كو دي درس يعني ماموستاتيا كردي بكن بوي هيفي چون درس گرتن يعني پرورده ديتن همو ايرو بالانه يعني جبركو وقت قوت ناي استهدام كرن يعني قالك جي بش هيفي وان شكست يعني من يدمي هناك ريبورتاج فندو براستي جي gelek mamosteyên Kurdî çûn te dî bi taybet li Artuqliyê perwerde dîtin xwestin ji bo mamostetiya zimanê Kurdî bike pişre nehatin tayinkirin yani ew derfetên ku ji bo mamosteyên İngilîzî mamosteyên Erebî û mamosteyên wekî dinê nehat dayîn wê demê bi rastî jî bi wan re em bêjin hêviya wan gelek zêde şikest bû gelekî dilşikestî jî bû yani helekî wek me got em îro dibêjin gelo درسی بجارته جبو ما ترید کن آنها اما هلی کت دنیری تشتی کوان بخاد دانیه او پیک ناینن یعنی وی پیورزی پیک ناینن جبر وی آوای یعنی دما تدنیری جدیت تکتونه مخابن دوی هلی دا جدیت تکتونه yani دوی de xapandın ki yani مخابن خapandın ki جبو ترید بیشن لبر Avrupa بیشن ما في وان زمان دايه لأن ما في براستي يعني لما تدنيري يعني تشتكو بيوستي يعني جركت كرن نكرن يعني بجي ناينن وقتام لأوروبا دنير براستي جلور تركيا بيتر درفت دن زماني كردي مثلا تولي دنير ايرو ام سراخا خوية ام الولاتي خوانه ام جو پرورده بزماني خو بي بارتي نشتن اللي تولي نيرة مثلا لبريمني بيجن ألمانيا بريمني الوكي دني ولا دني السويدي مثلا الورا تولي نيرة براستي جبو زماني كردي جي زماني دني جي درفتين وان جي تركيا چيتري يعني ماستين تاين كرن درس يعني وي هلدا درفتين في فرقية شوادن الخين نسرين يعني از بيجن وي فرقية هلا ام بيجن ديمقراسي نيرين اوانا ديمقراسي ان مافيا مروان يعني جبركو براستي تاني اف دما تدنيري ديمقراسي لبرتنه مافيا مروان تنه يعني جرها بنا شخا تم وي مافيا او كس نخوازه بلا تو جيرا پشکشتكي يعني جبركو تدزاني او هم پیوری خواه هموالتی بجیتینه لازم توزي لغوروي درفت دولت جيرا پیشکش بکی و مقابل او دموکراسی لورتنه حتی ام بیجن جوید زیده تر دجمنایه گل کردیه دجمنایه زمان کردیه بله يعني مثلا المتروبولين تركيا دنيرة لور گلك جاري بیجن جوانی کج و ستران گوتن اجی هاتنا قتل کرین يعني مخابن يعني کسی کو ستران گوتن کسی کو تلفن دا اخفینه يعني پر دوی هلی دا یکو هاتنا قتل کرن هنه الجی نزیکاتیا مخابن جبر نزیکاتیا دولت بخواه يعني جبر کو تشویق کرنک دوی هلی دا هیه نهام نتنه ام بیجن قلب السري خا بيتشتي ناكا نكارن بيجن او بالسري خا بيتشتي تين تشويق قرن مثلا دما ام بيجن كسكي دجبري تشتكي دبيجن تريد بيجن قالي تشويق قرنا كين داري يعني براستي اف اوا يعني تشويق قرنا كين داري الامر قالي كرده بله نسرین لورا او گرینگی و تایبەتمەندیە ji bo perwerde ew zimanê Kurdî ez dixwazim em hinekî
باوایەکی بەرفرەهی بالێ بکشین سەروەیەکی yani ji bo çi girîng perwerdeya bi zimanê Kurdî di heman demê ji bo çi girîng bi zimanê xermî? Ya zaman de yani zaman dema mafê wî perwerdeyî tune ve yan zî perwerdeyî nêdayîn bi wî zimanê ew ziman şixa bi tunebûnê ve rûbirû dimîne. Yani xetereya herî mezin tu zimanekî ji perwerdeyê bê qut bihêlî. Ji ber wî awa yani ne tenê em bêjin meqsed perwerde bi ziman were dayîn dema perwerdeya em bêjin bi zimanê dayîkê were dayîn hem hişmendî hem hêla derûnî hem hêla zanistî bi hemû awaya ew ziman pêş ve dikeve. Yani zimanê ku bê perwerde were hîştin bi rastî yani her ku diçe kêm dibe, kêmasiya wî çê dibe, her ku diçe diqede ber bi helandinê ve diçe û dawiyê de wenda dibe. Yani zimanê ku ji perwerdeyê derbas nebe wek min got ji zanistiyê dûr dikeve, ji hêla derûniyê kêmasiyê wê çê dibin. Di hemû hêlê yani hêla jiyanî ve em dikarin bêjin hêla jiyanî ve bixwe yani kêmasî çê dibin. Ji ber wê awayê yani ez dikarim vê bêjim zimanê Kurdî ji ber ku ji perwerdeyê hat dûrxistin heta niha em bêjin berê gelek tiştê ku ziman li piyan vê hiştana hebû em bêjin hêla civakî da ça bêjim yani mesela ez vî mînak bêjim hêla medyayê da hêla em bêjin internet dema ku hêna derneketibû yan em bêjin televîzyon tunebûn vê gavê gel di nav hev de şixa yani asîlebûn ew qas zêde çê nedibûn lê piştî ku ev em bêjin medya dijîtal em bêjin jiyana dijîtal ket jiyana mirovahiyê bi rastî xetereya gelek zimanan çêbû zimanê ku ji ber wî awayê zimanê ku perwerdeyê ji perwerdeyê bê maf were hîştin ber bi xeterbûnê ve daha zêde yani mesela em bêjin berê zimanekî di hêla wendabûnê de 100 sal pêşiya wî bû niha bawer bike 10 sal heye yani ew qas kim bûye hêla xetereya zimanda yani wendabûna zimanda ji ber ku wek min got medya civakî em bêjin hêla dijîtal ve bi rastî zimanê din ê serdest gelek bandorê li gelên bin dest dikin ê ku zimanê wan ji perwerdeyê bêpar e yani li ser wan gelek dikin li ser piranî li ser zarok û ciwanan ku ji bo peşeroja zimanekî herî pêwîst zarok û ciwanan em Lê bi qasî teknolojiyê perwerdeya zêdebûna perwerdeya bi zimanê Tirkî ji bawerin bandorê pir zêde dike. Ya ew şixa heye yani bandora yani ez nabêjim tune heye lê ji bo roja îro ez dibên xetereya mesela eger îro roj em mafê perwerdeyê bi dest nexînin zimanê me ê zûtir biçe ji ber wî ez bêjim mesela ji ber vî medya dijîtal ji ber wî awayê yani eger em dixwazin zimanê xwe zûtir xelas bikin lazim e em mafê perwerdeyê teqez ji bo mafê perwerdeyê têkoşînê bikin. Yani em li Tirkiyeyê di nêv rastî ji heta niha gelek ziman ji be tunebûne ber bi tune. Niha jî em bêjin gelek jê jî ber bi tunebûnê ve ye. Em dikarin çi bikin ji bo rizgariya vî zimanê? Çawa zimanê Kurdî bikin zimanê bazarê? Ya bi rastî em bêjin em her tiştî bêjin em ji pergalê bixwazin bila pergal ji me re vî tiştî bike vî tiştî bike tamam mafê me yê ku em ji wan bixwazin hene di serî de perwerde mafê perwerdeyê lê dema em nekevin nava gel dema em xebatê di nav gel de nekin em gel hişiya hişmendiya ziman di nava civaka xwe de ava nekin yani xetereya bi rastî xetereya herî mezin ji bo zimanê me ew e ji ber wî awayê divê beriya ku em ji pergalê bixwazin em ji gelê xwe lazim em ji gelê xwe bixwazin ku vegerin li zimanê xwe bi zarokê xwe re zimanê xwe biaxivin li her malekî xwe bikin dibistan yani heta em mafê perwerdeya bi zimanê xwe bi dest bixin qenebe em malê xwe bikin dibistanên ziman yani ev hêla herî mezin dikeve ser milê gel aslında yani em vê gerek ji bîr nekin em tenê bêjin em ji pergalê bixwazin ev şaşe dibe ku sibê roj gelek mînak hene mesela em bêjin
اکو ده پیشی در فتره زمان تنبی پرورده پیش را هاتیه داین جهرا پرگالا وان و ایده او گل وی زمان بکار ناینن مخابن مثلا ترجیح ناکن پرورده یا زمان خواه ترجیح ناکن جبر چه جبر تنبونه هشمندیا زمان پیوستی زمان و جبر کو هر درفت لگور زمان ترکی هاتی آوا کرن جبر وی آوای گرک پیشی دناب گل ده وی آوا کن یعنی پیوستی زمان پیوستی کو گرینگیا زمان چاوا یعنی گرکن ویا دناب گل ده آوا کن دما دناب گل ده وی هشمندی آوا کن شخا او دنه جبر خواره یعنی نسرین تایبت باندور و تسیرا پرورده مستر زاروک آب چه شکلیه؟ یا براستی باندورا وی پر خرابه یعنی جبر دما ام دنیرن دما پیش دبستان تنه بود تنه دبستان سرطایه دا زاروک کرد توش زمان ترکی دبون و گاوه باشتر زمان خواه یعنی دکاربون بکار بینن جبیر ند کرن لی جبر کو پرگالی وی راستی دیت دست آوید زاروکی ام بیجن 3-4-5 سالی یعنی بنگه وان دا وان زمانی وان قد کر جبر وی آوای براستی پرورده هری زیده پرورده پیش دبستان یکو باندوری لزاروکین کرد کر از کارم بیجن بی بو اف بو و مدیا جواکیز یعنی بر تلویزیون بو نها مثلا بیشتر دستی هر زاروکی که ده تقص تلفن هی و همون نعواروکین که به تلفن ده مخابن پرانی به ترکی تین تماشا کردن به کردی زیاده تنن زاروکان زیاده تشتنن از ویژه بیشتر که ماسی ده هلا مدازی هی امتکاربون یعنی اف استنگیل برمه از گورا که زانم او قص استنگیل زیاده تنه یعنی امتکارن نعواروکان جبو زاروکان دمدی جواکی دا آواب کن بالوان بکشینن سر زمان یعنی از او بخواه دبستانه که اسکارم بیجن کارک وز دبستانه که جبو زاروکین بریا پیش یعنی ام بیجن زاروکی پیش دبستانه تمنی پیش دبستانه دا یعنی براستی جی گل قریش و ام بیجن دبستانی کردیش الواکوری کردستانه و بولی بله ایریش اکستماتیک لهم بری ویجه بو ام کار مثلا زاروکستانا اید بن بانه شاره داریا واجاره مزن آمده دمینا بگره بدن دیسام دکارن او دبستانا تدی فرزاد کمانگر یعنی وکی دنه جیان دبستانا بیریوان یعنی الباجارین دنه کردستانه اره باندوره که جبر که پرگاله وی باندوره دیت اشخا مداخله کر براستی باندوره که گلک یعنی هر کد چون برفرهد بون دناغ گل ده حس کرنه که بالکشی یعنی کشان بو جبر وی اشخا مداخلات کرن یعنی از وید بیشم ام کارن چه بکن که ایدی تشتی که ام آوا بکن نه مداخله کرن یعنی جبو وی دوی خبات ورن کرن یعنی سر بنگه که ساغلم دوی بی آوا کرن اره مثلا گلک کد هات داین جبو وکرنوان قرشان گلک خباتو کد هات داین براستی کدا همو گلک ام بیشن دایی کان بگره حتی زارو کان همو یان کد دا یعنی جبوی دبستانی آنزی ام بیشن پیش دبستانی یعنی زاروکستانی که هاتن وکرن براستی کده کی پرمزن بو لی وک مدید مخابن د ام بیشن پینوسه کده یا امره کده همو هاتن گرتن اف جی جبو ما از دبیم ام گره که جی تجربه یک بگرن ام کارن چا بکن که ایدی بنگه دینن کنه که تو هیز نکار به وی کدامه والا بهله والا درینه وی دمه براستی جته بیرام وقتا تایبت و دبستان فرزاد کمانگر هات کردن زاروکستان دما کو قایم تاین سر شارداریه بو ناوروکاوی هات والا کرن گلک زاروک براستی جو درونی آوان خراب باندوره گلکی نینیل سر درونی آوان کرن مخابن یعنی او هم بیشن هم کدا کوهات داین بالا چو هم هلا درونی زاروکان یعنی باندور کرد براستی اف بخواه دما تو دنیری اگر اف تشت لولاته کی که دموکراسی لیه چی بوانا آنا برده کی گرکه باهاتنا داین هلا کسی که وی تشتی کرن مثلا اف براستی بن پیکرنا مافی مروان بخواه یعنی تو هیز لازمه جسارت نکه
ونكاربه كسكي جلكي ج پرورده وان بپار بهلا حتى او تشتكو وان ندايا وي جلي بخا اواكريت توري سروبنو بكي اف بخا ما فكي يعني بنفكرنا ما فكي مروعيه يعني براستي جو ختام لي دنيرج ديرو كي حتى نها جالك بوليتيقاي ناسيميناسيون لسر جواكا كرد هاتیه کرن بتایبت شریا زمان لو ماجی نسرین بتایبت چارچوبه پیوژویا اشتو جواکا دموکراتیک ده هر تم پیام و داخوازا ستاتویا زمان کردی جهات داین بتایبت چارچوبه اوی پیوژوی دو چاوا دنرخینه يا شحال دما تدنيري وك مگو يعني شحال ما في الزمان ما فكي بنجهيني مروعيه يعني دما دهلا اوليدا بنيري دما دهلا ديمقراطيا دولتان دا بنيري دهلا حقوق مروعيه دا بنيري يعني ما في تو كسي كتنا تجي پرورده بپار بيله يعني اف بخا بن پیکرنا ما فكي مروعانه يعني از دما دنیرم یان موی مافیا خان نظام بیا بکار بینن یان نظام بیا یعنی لهمبر بی تندی و لهمبر بی اسیمیلاسیون درک یعنی نظام بونه ما بیا آن بیشن ج بندسبو یعنی تشتکی چا بیا کو ام حتی راجع ایرو ام ایشتی کو سردست او قاس زمانی ما بندست بهلن يعني جبر كو از بيد بيجن تو مثلا تما دما تدنيري تمرو وكي يعني وي نخواستيا او معرف تو انسانه كي ترجیح نکنه او که نتوای خو یعنی نجاد خو نه زمان خو مثلا تدکاری ولا خو بگوهرینی تدکاری لگور خو باوری کی بجربینی لی زمان خوزی نتوای خوزی تنکاری بگوهرینی اگر او وک مروحی خاده داهی مروحی تو مروحی زنکار جی بستینه دماس خاص بستینه لازم یعنی ما في وی انسانی هی لهم بردر کبن مثلا یه روش براستی هلا تدمال ده هلا اسلامت دز بنیری ده هلا حقوق مروحیه نابنیتی جهان از بنیری ما في گل کرد هی دما زمانی وی اگر هاتیه بندست خست یعنی بندست هاتیه یعنی هاتیه خدا حکرن ما في گل کرد هی لهم بروی تکوشینی بکن جبو بدست خستناوی ما في خد يعني امبيجن ما فيكي خزائيه ما فيكي مروعيه يعني جبر ويا واي تهز نكار بيجي از ما افطارم لو ما في زماني بندستي شتي يعني زي از ما افطارم في نجاد قربكم يعني ما في تو هزكي تو انسانكي تنه دما كر او همبر ما في وي تكوشيني درت كده هم ده هلا باوری دات بنیری هم ده هلا حقوق مروایی دنسی جبر وی آوای ایروش اگر ما بی ام دنیرن گله کرد ما فی خوی هری مروایی هری تشتکو ما فی وی بنگهینه ایرو اگر وی ستاتوی زمان دخوازه لازمه همون گله کرد پشتگیری بده وی تکاشینه نرسم پشتگیری نیشه yani mesela dediği gelek em bejim peymanı nane tevi heye Lurd beje her em bejin millet gerek bikar bi zamanı xwe baxev yani ma fi her milletî ku bi zamanı xwe bikar bi perwerdeyê bivîne îmzeya em bêjin dewleta Tirkiyê dibin wan peymanên navneteweyê heye lê belê peymanana jî tê paş bikirin peyman îmze kiriye ama çawa kiriye mesela li vir kêmasiya belkî wê demê em bêjin ew qas سیاستا گلی کرد و قاپش نکت و لور خاپاندنک گلک لسر گلی کرد هات کرن کی بیوانزیش هات کرن گلی کرد وک هم ولاتی وک هف آوی ام بیجن دولتی هات حساب عندن مثلا ام بیجن ده امزایوان چهیه بیجه ایکو کیم نتاون دکارن پرورده بگرن کو ام زانه وک ام بیجن آسوری حتی از نشاش يعني قال كل فر كيم نتاو هاتنا حسباندنا مجن او همو
وان كاربون درفت ليه كرد نكيم نتونيان توليد نير كرد خدي في ولا دي بمليون كرد طبعا ليفر بارادوكسك هي براستي يعني من كار كرداوشي كيم نتوجي حسابك مثلا كيم نتوننا ما في پروردهی نادفه تمام هم ولاتي وكهوي في دولتي اما زمان خب بار هاتيشتن اف براستي دما تدنري يعني اوكي ناقوكي گلک مزنه يعني اگر تو کیم نتونی تزیده چوات کاری زمان خب بار وریشتن لازم اوی گاوی گله کرد بيجه يعني از جبر کو کیم نتو ننم از چوات کارم تو من تشويق يعني مجبور زمان خدكي يعني تشقا دوی آواکرنا وی دولت دا تشقا هبی ازی وقاهومه تشقا خدی مافی ازی وقاه خدی مافن شقاس ماف جبو زمان ترکیه هاتی داین لازم اوقاس همان آوای جبو زمان کردزی يعني کردی زباتنا داین لیما خابن مکیمنه خزلا از جانا دبیجم خزلا مکیمنه تو يعني بحسباندنا ام کیمنه تو بعضنا حسباندنا قنبه ما في ميل پروردهی هوانا يعني نحسباندنا ما كيمنته وانزي حسباندنا ما وهمولاتي وكه براسي ام يعني توشي اسيمولاسيون كي برمزن هاتن ام جزمان خاطن دي باريشتن يعني اف تديت قويا يعني بيجن دولتا ترك كردان هرتن مجبوري زمان تركي دهيلن ليه نتهني بباكوري كردستان السينور دار اختيرهم ليه نرد دي بولتقاين دولة ترك يعني بكه داري لور دستبيك ده دبستاني بتركي ودقه يعني يرو مثلا كارمينا كعفريني بده امبيجن جريس بسريكاني بده لورا يعني تشاواتشون دبستاني خوكرن وكي زماني پرورده فرميجي كرن عربي وتركي يعني بولتقاي دولة تاتر نتهني لباكوري كردستاني الهرالي كردستاني قر درفتك هبمستي وهادك يعني راسته يعني جبر براستي اصلا تدمع دنيري لمر ترسكي هي يعني ترسكي مزن هي جو كردبوني جو كردان ترسكي مزن يعني دجين جبر ويا اف يعني دما تدي مرف اگر او جو کردان نترسیانا شخا پیوستی ندیدن اوقاس ام بیجن پیکوتی و اوقا قدخه و اوقات وانتشتان بکن وقت گو يعني جيو كد بیجن کرد هنه يعني دخوازن همو يعني نتنه ام بیجن روجا العفريني وان بكيف دستوان لروجلاتي وات كان لباشورزي حتى لباشورزي يعني انبياء شبير قبل سيجور كرن لوي زانينجه شون كاتن قبل سيلورجي تركي فاس كرن زانينجه زي بكرن لوي يعني انبياء جرك ببينن لباشور زانينجه بكرن يعني جيكو كرد لينا ناخازن كرد يعني جبركو دما تدنيري براستي بنجها نتوان ايكو نتوان لبيان دي زمان بخير يعني او دبير زانين دانه جبركو يعني كسي امبيجن كسي كو دخازن هجمونيا خا برفرح بكن كارن يعني بيشي دما تدنيري زمان خا لوان جلان فرزكن يعني جبروي واي او دزانن يعني هر چقاس امبيجن سينور كتنا نابرا مزي دهيلا زمان دا يكيتيه كه جبروي واي يعني بكاربن دچن هر پرچه يعني لفر تشكرنا لو اندران زيوات كن يعني جبركو زانن ايكو نتوان بهوا جريدن زمان بخير يعني ايكو نتوان لبيانزي ديلن ايكو بهوا جريدن ايكو يكتيا نتوان اوات كن يعني ساغلام كن او زمان بخير يعني دما الزمان بش شخا او نتودش مثلا از في ميناكودن ام دزان وكم دزان السمري هبون اقادي هبون ام بيجن هوري هبون هرچقدر طبعا هنک جوان ام بیشن کالو پیره کردان لپرانی او نتوی گلک نتو جهالی راون جبر چراون یعنی باوای فیزیکی رانه بون باور کن باوای فیزیکی هزی بنام مده هنه
جبر کو زمان وان چو زمان وان جهلا سردستان و ام بیشن هات راکرن جولی هات راکرن او ایدی نمان یعنی وک نتو نمان دبکو هلا فیزیکی دا نام مده هنه لی هلا نتو دا ایدی نای ناس کرن جبر کو زمان خوش دستان زمان خوش بیر کرن مختال هنک جیا پرورده اب زمان ترکی ته داین یا جی دب زمان ام بیشن پرورده یا جی فرمی چه خاصی پس نخواه دادن دبیشن وایل وی ولاتی دبستانی مبو یعنی چماش بو کردی همان حساسیت نای نشان دا جبر کو یا مثلا لور gerek en vi rastiyê bizanibin dagirker tu caran naxwazin ciyê ku dagirkirine ji dest derxin heta ji wan were dixwazin dibin nîrê xwe de bihêlin ew vê dizanin yani dema zimanê gelekî yani bikin em bêjin zimanê xwe li wan ferz bikin ew gel dişibe wan yani ji ber vê awayê yani ne tenê li vir karin li hemû ciya kesê ku hişmendiya wan a dagirkerî hebe dixwazin hemû destê wan de were hemû cîhanê dikin bin bandora xwe ne tenê welatekî du welat yani ev karaktera wan da heye yani em dema dibe ku em wan fam nekin ji ber ku karaktera gelê Kurd de bi rastî dagirkerî tune her tim li ser axa xwe biye tu caran çavê wan li axekî din nebiye dibe ku ji ber wê awayê em ji ber ku em zitê hevin em hev fam yani em wan fam nakin lê ew dizanin yani ew dizanin gel çawa tên asîm lekirin gel çawa dikarin xwe wek netewekî din bibînin heta xwe înkar bikin yani wê dizanin ji ber wê awayê ji bo xwe yani berfirehkirina xwe yan zî hegemoniya xwe berfireh bikin tiştê ku ji dest wan tê dikin yani em yani bibêjin nebêjin ev rastiyekî ye بله جالی کی جنسرین یعنی وکی انستیتویا کردیا آمده ام بیشن نتنین ها جدست بیکم بیشن اف yani چند ساله انستیتی دخبت yani bir salay hatta kar ne ki bahsa ویشی بک yani hatta هم بیشش bu peşketina zamanı Kurdi şahad kırın jinha şundan بیشن وکی plan sazی çه هیه Ya enstitüya Kurdiya amede yani peyvre ku dixwastin bicîbîne ji ber tengasiyê ku em bêjin nêzê 10-15 sal rastî tengasiya ew pêkutî û ew em bêjin qedexeyên ku li ser ziman hatin kirin yani em dizanin hemû saziyê zimanê Kurdî hatin girtin yani ji tenê ne em bêjin Zarokîstan an dibistanê Kurdî ew em bêjin saziyê ku ser ziman dixebtin ew zî hatin girtin yani ji ber tengasiyan tiştê ku xwest bike mixabin nikarbû bike lê ji vir û pêde me hewl da yani em hewl didin yan zî me biryar da ku em enstitûyê li gor navaroka wî yani ew bikin ava bikin û navaroka wî tije bikin li ser vê awayê em niha me hêna nû xebat dane dest pê kirin em yani pêşiya me de projeyê me baş hene ez hêvîdarim yani em çi em bêjin astengî hebin an pêkutî ku hebin zî em bikaribin wan def bikin em bikaribin rêya xwe berdewam bikin tiştê ku bingeha ku yani em bêjin navaroka enstitûyê em tije bikin yani ji bo wî bi rastî hêne destpêk e yani ji ber bû çend hêna çend mehe me destpê kiriye pêşiya me de em hewl didin tiştê baş yani ava bikin heta em dixwazin bernameyekî salane çê bikin ku li gor wî bimeşin ji ber ku dema tiştekî ne li gor pergalê be bi rastî nayê kirin yani piranî mesela em dinêrin em pêşniyarên xwe dikin yan em tiştan ew dikin ama em piştre em dinêrin wana pêk naniye dema li gor gora pergalê meriv bimeşe bi rastî xebat sî baş tê meşandin yani em hewl didin li gor pergala xwe tiştekî ava bikin yani rastî ji tevê astengiya ji enstitûya Kurdiya Amedê em bêjin heta niha
yani Piyama, beri ve beriya yani. hoş gelek çalak yekirini gelek berhemu em bejin derxistine yani elbet legel astengaj gelek haru Yani. xabat hati yekirin Rasta ve mesela elbet berdevam jî bike. yani dema wê astengiyan da duan qedexiyan da me sê berhem çap kirin yani em nesekînin lê tiştê ku me xwest em nikaribûn bikin. Yani ez vê bêjim. Belê. Di heman demê de jî konferansa ziman li Amedê pêk hat Nesrîn û jî hinek biryarên girîng hat dayîn. Em bêjin civîn divê hemû bi Kurdî be, her sonelên ku bên bixebitin ew jî ê ku Kurdî nizanibin hînî Kurdî bibin. Yani ji bo em bêjin zimanê yani zimanê Kurdî bi zimanê bazarê hinek biryar hatin dayîn. Tu divê ev biryarana wê bandoreke çawa li ser pêşketina zimanê Kurdî bike? Ya wek tu zanî di wê konferansê de hemû saziyê me hebûn. Yani ew biryarê ku hatin dayîn ji bo hemû saziyan derbasdar e. Yani saziyê ku ji vir û pê de wan biryaran pêk neynin demek di wan da problem heye. Bi rastî li gor min ew ye. Ji ber ku dema tu biryaran bigirî û pêk neynî vêga vê di nav nakokiyê de yî tu. Yani ew yani tenê bi biryar dayîn xebat nameşin an zê em nikarin tiştan bi dest bixin. Yani tu nikarî tenê bi biryar dayînan bigî mafê xwe. Lazim e tu wan biryaran têxî meriyetê. Dema tu nexî meriyetê vêga vê tu wateya wan biryaran namîne. Yani ez karim vê bêjim heta niha gelek konferans çêbûn, gelek biryar hatin dayîn. Yani me xabin tiştê ku merim bêje vay tiştê wê konferansê ew hat kirin tune ye yani li ortê tune ez hêvî dikim ji vê konferansê pê ve hemû biryar werin bijiyanîn yani ji ser konferansê çend roj derbas bû nayîbîra min ama dema ez dinêrim mesela ez vê mînakê bidim. Çapemeniya me mixabin wî biryarê yani pêk nayîne. Hêzî yani heta saziyê me bi xwe. Mesela tu dinêrî peyaman dişînin hemû bi Tirkî ne. Yani tu nikarî peyamekê hêge bi Kurdî çêkî vêga vê here mala xwe de ronî. Yani ji ber ku yani dema tu tevlî tiştî yan tu sazek tiştek didî lazim e tu bicîbînî. Yani ez hêvî dikim biryarê ku di wê konferansê de hatin dayîn her sazî ya xwe pêk bîne ji xwe ez bêjim mineta me ji kesekî namîne. Yani tu dibêjî duwarê em bêjin zimanê Kurdî de sazî û dezgehê me jî hemû gelek kêmasî wan heye. Ji bo ku ev kêmasî derbas bibin jî divê ji hinek biryarên ku tê dayîn di meriyetê de taybet pratikê de cê xwe bibînin. Di heman demê de jî gelek em bêjin nirxên me ên giranbiha hene ji vanayek çanda dengbêjiyê ye. Te dixtan behsa bi rastî jî girîngî û taybetmendiya zimanê Kurdî dike em qala dengbêjiyê neke wê kêm bimîne. Bi taybet di warê parastina zimanê Kurdî de tu girîngî û taybetmendiya dengbêjiyê çawa dibîne? Ji niha şûn de divê em yani çawa parastina wê çandê bike ku ser piya bimîne. Yani dema tu dinêrî gelê Kurd baş e ku ew çanda wana devokî hebiye yani nivîskî xwezla nivîskî hevana nivîskî wek em dizanin baştir bû lê dîsa jî ew çanda devokî yan zî em bêjin çanda dengbêjiyê bi rastî di gelek hêlan da zimanê Kurdî li piyan hiştin. Yani em bêjin di dengbêjî dema tu dinêrî behsa çîrokê dike yani ne tenê stranekî gotine stran nabêje çîrokekî dibêje dîrokekî dibêje yani em bêjin mînak viya bêjim dengbêjin ku li ser em bêjin Şeyh Saîd gotine dengbêjin ku li ser gelek yani evkan em bêjin çavêjim şoreşa gelê Kurd yani wî hêlê da gotine li ser çandê yani li ser çavêjin örf û adetên Kurdî yani gelek tiştan anîne ziman dengbêjan ji ber wî awayê li gor min lazim e em nirxê bidin wan dengbêjê xwe biparêzin
yani dema tu dinêrî dengbêjî bi xwe çanda Kurdiya xweser yani xweruye. Tu dema dinêrî di gelek yani di netewan de dinêrî tiştek awa tune yani dengbêjî bi vî awayê stran gotin yan kilan gotin tune. Ji ber vê awayê ev nerxekî em bêjin gelê Kurd e divê were parastin. Yani em gelek tiştan de em çavêjin em dengdarê van dengbêjê xwe ne. بله نرسرین ام جی هاتن داویا برنامه افهم گوتنی ده هری داوی جی بگرن Yani gotina min herî dawî ez vê bêjim bi rastî dema tu dinêrî hêla ziman tu dinêrî tu behsa ziman dikî mixabin birînekî kûr e ji bo me gelê Kurd. Yani tu dema dinêrî îro roj hemû malan da êdî Tirkî bicih bûye. Tu li kuçeyan dinêrî, tu li bazaran dinêrî her derê Tirkiye. Em yani ez divê em xebatekî wisa bikin hemû sazî bi hev re. Yani ne tenê saziyên Kurdî. Hemû sazî bi hev re xebatekî bikin ku di nava gel de xebatî yani bikevin nava malan, kuçeyan. Yani ji ber ku bi rastî xetereyekî mezin li ser zimanê me heye herî zêde zî li ser zazakî lazim e gelê yani hem ez bêjim gelê me kurmanc hem kirmanc hêla zazakî de zî hinek em bêjin kedê bidin xebatekî bikin. Yani ez dema dinêrim mesela ez bixwe zaza me ez kurmancî baş dizanim. Ez dixwazim ê kurmanc jî baş zazakî bizanibe. Yani qenebe nikaribe bipeyvezî fam bike. Hewce neke ez pêra kurmancî xeber bidin, ez zazakî pêra xeber bidin, bila ew zî bi min re kurmancî xeber bide. Ji ber yani dema tu dinêrî di hêla kurmancî û zazakî de zazakî bêhtir di xeterê de ye. Ji bo wî divê em tev bi hev re bixebitin. Hêviya me ev e. بله Spas dikim. ام جی سپاس دکن مالا دا آوابه و کدا Ya دا te سا avatir. Tezî. بله تماشاوانین هیجام هاتن داویا برنامه یا خود و برنامه یا خودشی مبالکشان سر تکوشین اجبو ستاتویا زمان کردی اف تکوشین باندوره که چاوا لسر خبات و پیشکتنا زمان کردی دکه هر وها چارچوه پیواجویا شوجواکا دموکراتیک ده به تایبت داخواز و پیامین دواره ستاتویا زمان کردی ده جبو چه گرینگه مبال برسروی یکیشی و همان دمیدشی پرورده یا زمان کردی جبو چه گرینگه زمان کردی به زمان پرورده و فرمی امل سر وان خالین گرینگ این دربار زمان کردی ده سکنین حتی دمک دنه بمینن بخیر و خوشیه ده